I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da mijenjate visinu vašeg glasa u programu Audacity. Audacity je besplatan program koji ćete skinuti tako što ćete otići na sajt koji ću vam staviti u opis linka tog sajta kao i uvijek. Znači kada ste skinuli Audacity, instalirate, uđete u ovaj program, dobit ćete ovakav prikaz. Znači tu imamo neke komande, pauza, play, stop, skip nazad, skip naprijed i record. Znači nas zanima ova opcija record. Kada vi krenete da snimate, nemojte da odmah počnete da govorite, nego pustite na 5 sekundi da ništa ne govorite, nego da se čuje u mikrofonu ta pozadinska buka koju ćemo mi kasnije naravno ukloniti. I evo sad ću ja reći rečenicu koju svi često čuju na mom kanalu, a to je: I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Eto, to je ta rečenica koju često možete čuti. Znači kada ste snimili ovako, vidite ja sam ostavio tu otprilike 5 sekundi da ništa ne govorim. Prvo moramo da uklonimo ovaj šum. A kako to idete, znači ovdje gdje vam prazno, gdje vi ništa ne... Evo, prvo da čujemo kako to zvuči. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Eto, čuli ste, znači moj kompjutor je jako glasan što se tiče toga. Znači ventilatori se jednostavno deru. Prvo ćemo ukloniti ovu pozadinsku buku. Kako to radimo, znači idete, označite ovo gdje vi ništa ne govorite, gdje se čuje taj šum u pozadini. Znači označite efekt i idemo noise removal i get noise profile. I onda double click na traku da bi označili sve, idemo efekt, noise removal i ok. I vidite sad, traka je prazna, znači ovaj pozadinski šum je uklonjen. Znači već sad skoro pa se ne čuje ta... I pozdrav svima, dobrodošli. Sad što trebate napraviti je, znači, možete ovo gdje se ništa neće, možete obrisati, znači to idete jednostavno, označite i idete ovo cut. I sad kako da mijenjate visinu glasa, idete double click na traku da bi sve označili, efekt i idete change pitch. I ovdje jednostavno imate kao neki kvadratić, mada nije kvadratić, nema veze, i njega jednostavno mijenjate kako vama paše. Naprimjer kada idete prema minusu, vaš glas će biti dublji. Evo da pokažem, znači ne morate da kliknete ok, nego oznak, naprimjer stavite minus 40, idete preview. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na ovom kanalu. Znači vidite kako je glas skroz produbljen, evo vamo još malo više ga. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na ovom kanalu. Brate, ovo je kao anonimus jebote. I kada idete prema plusu, to jest pozitivno više, glas će biti onako pomalo i smiješan, pa poslušajte. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Kada ste se odlučili koliko će biti kakva će biti ta vaša visina glasa, idete ok i to se poslije tu idete da pustimo. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Eto, možete čuti kako to zvuči. Sada kada ste sve to napravili, označite sve, idete file, export audio, ovo radimo da bi se sačuvalo. I obavezno idete u ovo WAV, Microsoft, još vam dalje se piše, i daznite neki name i idete save. Ok. Evo ga sada preslušamo ovo. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Znači, kvaliteta zvuka se nije pokvarila i to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Htio sam da vam pokažem
jednu zanimljivu alatku u ovom programu. I to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Do sljedećeg puta. Ćao! We don't give a fuck.